Bethlehem PYD YouTube channel clear to te in Zava in lalpa iswaming in Sibai Kabu Vekatse Kehi Valel Mangai Zwali Kania, Hey Kabula Hianin, PYD Tlangval Unapa Anju Hmingsangbera Achua, Ani Hi Kumina MPSC na combined competitive exam result at Tichwataka Hanin, MPS Aronin Zakling Lokmea, Abik Takin Keni Bethlehem PYD Tetsuanin Kanlompuin Kanchuang Emma. Tichuanin he kan inkom na hun hi clear to te abikin chalai te na hlong na tam takin sarnge the kan be sebo kani ama sain una pa anjo chibaile zone te hanin zo chan ngal mop meila ama saberin inu le pa mingte le una exam nge inia chuanin inchung ko a member exam te nge khosa cheu mishil masa the akan unau pali kan nia ha upaber kan nia anau pangber hi mi pa nia alaya hianin meiche panin oma anau pangber hian tuna hian class 11 na exam zo chia chon kanu ming hi raudin thari ania ka pa ming hi ramding liana ania kan chung ko hi pasari kapinen an vain pasari kan ni chu unau zinga upaberi ni inauten enton turan ne chadon hle meche zona danga han pakai thaule ngal meila zirna ichan chau dan te khoi zirna ina tenge ilo lu to mina shil thengem class 10 na trying sai mai taila class 10 hi modern english higher secondary school kemi bazar bung ko na khenin ka zira chuanin class 11 na trying class 12 hi government mizo higher secondary school again ka zir chole chuanin btech thleng hi kala btech agriculture engineering hi sikumi sikim college of agriculture engineering and post harvesting technology 2017 khan pass out chu song chu ka zirna chu ani mai ani chuanin zirna izir chau na ate chuanin athiam theipol nge ni china awan tlang pol min soisak theingem class 10 kan i ma phei chuanin hey promote simple pass an tiang deu char hian kan i thina athiam theipol kan i wak ngai lo chuan class 10 te ka chu tlemin ka han zia ve dewa class 10 atanga i btech college kan kal thleng kha chu hey athiam thei filo rang kha chu kan i lo ma selangi average hi chu kan i ve thin top 10 ve hi chung kalang ve je thin skuli kalai le izir chhauna te sang berpol nilawma la heituna chuanin MPS 9 tling chawa DSP na in han thok chhawdo na ni a nangma po imimal jin konga te har sana tam taki tokin I theito pichwaja a shiat ring meya hemi konga hianin chalai te ta na bikin be sham apoi mozia mi sois za sak thengem ne hey ke pokazir college kan kalai te kale khazir lai te khan athiam thei ber chu kan nilawa maselangin enge ni hey katum to khaja katum ve borani enge ni hey han fail kan tling lawan na de bokan exam ta kan tling lo ta enge ni han tin lo kha ka nga ve ni voi tam takhi katla to maselangin kha mi katla ni atlai trang khanin be dong lawin khaya nasazokin timayang mo aya nasazoka zirduna khaka nei le zer ta ni chu wang choi mani tuma kan chian hen kan enge ni nasazoka aya sang zo ni du na hi kan nei le zoling ka ria chu wang choi beidon lo apoi mo bera jon beidon lo enkima kan zirla ya tanga beidon lo hi apoi mo berin ka ria ane chuanin MPSC combined exam bi khi voi exam be na nge mi shil thengem MPSC combined bi khi ka voi thum exam na ani to ka voi khat exam na khan prelim sa khatla chuanin avoi ni na khanin main sa khatla chuan tu na hianin mains ka tlinga interview ka thlenga interview a hinka van nei ve lawani ibe sham zar tak mewanin ka sha jena engai point moin itui chil hle te kan sha kan ngai thla ka changten kan sha theya zo na danga han zo tholeila jena pyala ma hianin tuina hobby emo talent emo kata ang han thil dang han ti pa te nem hemi zirna ba ga hianin han tui over kha chuan nei chong lo ma se sport lampang antina na football lang chi te hi ka tui na ve chu ni ma se ka thiam em big chong lo chen chu ba ga chuanin tlai henge workout thi katina sa ka part of preparation a hianin workout thi kada achan chu hei hianin real ru ati fresh chu mei ba ga chun taksa ati fresh ani le khazir tlut
ni lo khanin engei tlai ate kan chuna ni lekin ka zirta chon tlai ka uaka kha khanin keima min ti fresh ka ril room min ti fresh ka thlo ka ti chaka engei ni ka habit ka na ka habit ka engei ni ka hobby chu ni ma inga share acha le me ani chuanin tunang lai khovela chalai tia social media kan mangwar ya nang pani shanga kan technology te sang to a hemi konga hianin chalai tina social media kan khoidana enge ingai dan nia ilong mang changkai ve reng em ti de kan shecha ka nan soi sakla hey social media hi tunang lai jon kan nuna betlat to ni atel lo jon kan nung thei to lo a that lo na le that na tam ta ko ma enge ni athat na lai hi kan man thiam anga in ka ria ke po hianin ka ria thei china zonin athat na lai hi ka mang ve hian ka ria interna na artificial intelligence te hi ka notes siam na hin ka mang ve tin enge ni concept ka man lo lai ang chi te kha video interna YouTube video te ka enta ka tiang khanin hey social media he keima vai enge ni thil vain express vak na ai chon in social media information va extract na hang kamang thin zo ka chu chuin khati khan midang te poi ka cha do chu abik tang in thalai te po hi a that na lai hre thiama va mang thiam tur khanin enge ni in fui thar leila trying ka share ani chuanin zona dang hanin zo le ngalela tuna hianin PYD a hian mo phurna te ineem ani lo po in mo phurna lo chel to chin te ineem in sei sak theingim 2017 kan pass out chau vel kha chuanin ka hanin mangvea group pa de hanin nina te kha chu ka han nei chau ve lo pa maselangin kami combine competitive kan in prepare chau atang kha chuanin full swing kalte ka du wang khanin duang to khan kai mang thei lowa han enge ni kan PYD shui tu te po han min thra thiam me ma min lo all ne me ma an chunga te po lom thu ka soi pa hal ni sela voina ka tun din mun ka thlen theina chan hi an mani min lo hriat thiam wangte min lo ol wangte ani ti kha ka soi duwa tin tuna hianin education sub committee a hianin committee member kani boka tin general conference April thla kan nei tura hianin reception a hian committee member kani boka chu ani deuh mai Jacob May ti chuanin kan soibel vele du chu hei unau pa Andrew hi kumin PYD kan inform nu khanin group OB ni tura ratania amairo chu anna thona an transfer awangle hei tuna MPSC an tling chauta ka wangte hianin achulna wang chokin OB ni na chumidang hlanangai ta zoka unau pa Andrew hi zena mei ba ka aphak to ka rongbo na ngai poi momi ani tikha kan han soilang ve du shim ani zona dang han zot leila PYD ten kan momo ni shat ti sa le tharau ani emo khovel in ti siang na te sang ema hemi konga hian enge kan momo ni shat min soi sak thengem Hmingsangbera chuanin pathian hre engkim ti hi apoi moin ka hria enterna na zirna te polo ni sela pathian te lo hianin hlotlin chu kan hlotlin theinge ni ma selangin pathian te lo hi chuanin hlotlin na tlun ling tak hi a omlo ni hian a hriat ani ni hian a hriat ringot po ni loin ani ti las kan soi so lawang chu chan chu han hlotling poi ni la heta kan career a asang berpo thengla pathian kan hriat lo chun atopa chuanin beidon na ruama bok hianin kan lut le thina ni chu beidon na ruama tak chuanin pathian kan hriat chuanin aya chak jogin kan enge ni kan chuaka Tling Thar kan zira enge ni mishing thazo kan enge ni mishing thazo kan pian chuaka ni chumo chu wang chuan thil engkim kan tina hianin pathian hri chungin ti la hlotlin na po a hlotlin enge ni a tluan tlinga thil dang kan tina a po pathian hri chunga kan ti chuanin afam kimin ka hria tin chumi ba ka chuanin panina chuanin career hi kan ngai poimo a thain ka hria tin chu ba ka chuanin a balance career ringot ngai tu lawa a ngai tua enge ni kaushan le khotlanga te in man le chung si lo kha a thap chung lawa hemi hi balance a poimo hle in ka hria chu ba ka enge ni ati tur ti masak entirna na thalai te chu kan thatlai hun chu kum somni
chau bor vel tang kum som thum chau bor vel hi ani maya heng hun la kan career kan in set fela kan ni tur ang kan ni vata timayang kan 20s noilama enge ni kan ni tur ang kan ni to chuanin kaushan le khotlang apo he aina sajog in mang thenga kaushan le khotlang apo impact kan nei tha thei jog nga chuwang chuanin balance ngai poimo consistency time management khang zong kha le ti tur ti masak ngai poimo thiam kha thain ka sia PYD ten kan mo tak nin ka sia ti chuanin khami zul zui deuh khanin zo chhole taila mizowa hianin abikin chalaya te hianin chungkwa ni mo khotlang ani mo ram siam chatnan hianin engtiangin nge ma kan lak ve theya irin min han sai sak le thengem Hmingsangbera chuanin thalai te hi he ai na sa zoga kan taimak hi angai ka sia taimak na te lo hi chuanin ram hi asiam that tak theilo tin entina na Japan te po han soi ta khangla ngila an ram thalai te ki nan thok na sa man an tho na sat na chan chu an taimak wang ania chu wang chuanin ram hi he ai zo he nge ni he aya a that na tur chuanin kan thalai te hi taimak na hi he ai na sa zo kan nei hi angai ka sia tin chu ba ka chuanin zirna lam pangte le kan career lam pangte le tin kan skill development te thleng po hianin hei aina sa zo ka kan ein upgrade hi anga in ka ria chanchu thalai te hianin skills emo zirna lama te le thildanga te po kan nei thadlo chonin ram hi hianin ma son theilo ni chu wang chon khang ka han soi ta ang te kha nei lang chuanin hei aina sa zo ki chon kan ram hi chon ma son thei chu ka ring ni apoi mo khop me ani chuanin zone dang han in zo le ngalila MPSC tin ma yan na dang chelai nei te nin kan lo sia min soi sak thengim 2017 ka BTech ka zir chua zo khanin irrigation department a khanin 2022 thleng khana hetlawin ka thoka chon chumi nuwa chonin science and technology department a hianin project associate in ka thok la chon 2024 khanin science and technology atang khan ka banga combined civil service in prepare tur khanin ka bang ta chon chumi nuwa chonin nikum khanin supply department a junior account officer na ha ka mu ve hlawa chon chumi nuwa chonin MPS hi ani le mai ani chuanin hei tier 2 te zinga PYD nula tam takan om karinga ansha chak venge bo karinga nupuya tan hianin PYD nula kher nge ni PYD nula kher lo ithanang te min han shil thengem chan ti ma har don ve PYD nula nge de chu a tha ve thawanga ma selangin pathianina min mangai tura min pek te ka chu kan pom ve mai nyang chu atop na tan i ve zong emo soibel du te nei chuanin min han soi sak le la Hmingsangbera chuanin pathian tu nun thlenga min roi thleng tu pathian chunga lom thu ka soya chan chu ke ni chuanin henge ni kan zir deuh tapani maya kha kan zir te kan thorim na te kha malmin som saka nge ni hlot thlin na te min han pe ve ni pathian chunga hian lom thu ka soi ni selatin chumi ba ka chuanin ka chung te min support tu min trong trai puya min support ta kan na tho ai ka thil ka ti enge ni thil ka ti ai te min lo ola ka min support tu zong te ka chung te le me ka thian tha te poning chu khang chunga khanin lom thu ka soya tin adot le a chuanin PYD kan suai tu te chunga hian lom thu soi hi na sa takin ka ba nin ka in ria min ola min thre thiama ka in prepare hun lai te khanin enge ni na mo phurna te khanin min lo ol na sa ve ni an mani na min thriat thiana wa khanin tun din hun hi ka thleng thei ni in ka in thria khang zong a khanin kan PYD shoi tu te chunga khan lom thu ka soi tak meu ani ti kha ka soi du ne ole ka ti zong ka kan hun ron man thei te chu nia unaw pa anju po I training nei chawna turat te le in ha tho chawna turat te no sakna sang ber kan hlana che ke po ga lame